folk zvezde Veljko Rašnatović oženio je juče svoju izabranicu Bogdanu. Crkveno venčanje odigralo se u hramu Svetog Save, a građanski brak sklopljen je u sali elitnog prestoničkog hotela u kojem je održana i žurka. Među 500 zvanica naše su se i brojna imena srpske javne scene, a za poznate mladence nisu žalili para. Većina njih odlučila se za kovertu sa novcem kao dar, a neki su uz to doneli i dodatne poklone. Pevač Aco Pejović kao da je u svojoj izjavi objasnio stav većine gostiju. Od kada su stari Feničani izmislili novac za poklon, ne mora da se razmišlja, duhovito je objasnio Pejović. Voditeljka Dušica Jakovljević istakla je da je najpraktičnije doneti novac, jer će tako mladenci moći da kupe šta im je stvarno potrebno. Što da im kupim, recimo televizor, a nemam pojma da li im treba televizor, rekla je ona. Pevačica Snežana Đurišić donela je kovertu sa novcem i cveće za mladu, a za kovertu sa novcem odlučila se i njena koleginica Sanja Đurđević. Neki od gostiju nisu bili raspoloženi da govore o tome šta su doneli za poklon, kao na primjer Cecina kuma Viki Miljković, koja je rekla da su njih dve veoma bliske, pa je i njen poklon morao da bude poseban. Političar Dragan Marković Palma našalio se sa novinarima kada su ga pitali o poklonu, odgovorivši na sljedeći način: "Zini, da ti kažem", a zatim je počeo da nabraja: šporet, frižider, teglu, usisci